أوري ميديا. ئەڤرو دوو وەزیرên بریتانیا سەردانا هەولێرێت کیان پێشدەبرنا پەیوەندیان دگەل بەرپرسە بلندن هەرێما کوردستانê گوت و بێشت کرد. هەر ئەڤروکە کۆمیتە بلندا ڕوبڕووبوونا کۆرۆنای لە هەرێما کوردستانê دجبە بڕیارێ دەربارەی پرۆسە خواندنێ ددەن. ئەمریکا پێشبینی دیکە تورکیە ji derεncamên xirabên kirîna sîstema S400 têgehiştiye ew ê planên xwe helweşî. Spêde baş şêjan îman derbas digel hewaya. Evrûke du wezîrên Brîtanya seredana Herêma Kurdistanê dikin, biryara Evrû du wezîrên Brîtanî seredana Hewlêrê bikin û çendîn civînên taybet encam bidin. Biryara her yek ji wezîrê dewletê Brîtanya bû karûbarên Rojhelata Navîn û wezîrê hêzên çekdar seredana Herêma Kurdistanê bikin. Bi mebesta gotûbêjkirina pêşdexistina peywendiyên Herêma Kurdistanê Brîtanya. Her du wezîr li Bexdayê digel Serokvezîrên Iraqê Mustafa Kazimî civiya bûn. Ofîsa Kazimî ragihandibû aliyan tekezî li bihêzkirina peywendiyên di navbera Iraq û Brîtanya kirine. Lê ser bingehê wan zincîra rêkeftinên di serdana Kazimî ji bo Brîtanya hatbûne îmza kirin. Herweha tekezî li ser bi rêveçûna gotûbêj û danostandinan digel aliyên navçe ji bo aramkirina Rewşê rovbirobûna terûrê jî hatiye kirin. Hêjan li ser rewşa Şingalê û cêbicekirina wê rêkeftinê ya ku mulefê emnî li xwe digire ku gelek giring e ji bo cêbicekirina xaleke dina rêkeftinê ew jî avedankirin û îdareya bajar û vegera xelkê ye. Ma her Şingalî ji Şingalê werdigirim. Ma her dibêjin rêkeftinek di navbera polîsên federal û hêzên yebejê dîsa çêbûye ji bo ku çolkirina hin baregehên dî. Lê mijareke dî gelek hesas heye ew jî tevlîkirina hin çekhelgirên yebeşê digel hêzên hejda şebî ji bo parastina ewlehiya navçeyê. Hijmara wan çend e eger bizanî? Dengê te nahê Mahir. Eger mayka xwe veke ez bawerim te taze qepat kir zanyariyan bide lê ser wê rêkeftinê ya di navbera hêzên polîsên federal YPJ belê. بله ایمان سنتر قضا شنگال دو اسایشان اجتماعی یا عراق دیسانجی پلیسین فدرال دیسانجی دیگل برپرسین یا پژی و حجدا شعبی کمبونه کابل فره انجام دادن دوی کمبونه دا گلک خال هاتنا بحث کردنک شوانجی کو پتویا برگاین کو دنا باستن طریق قضا شنگال جالی پژی و جالی حجدا شعبی و کو بینا والا کردن دیسانجی هندک خالا کو سر کردنک شوانجی کو برگای والا کن لی خالا ناکوک نوورا وان آلیا دا او بوکو یه پژی نخوازه کو اسایشا یه پژی بجن کو اسایشا عزت خانی کو وان برگا والا کجبر کو وان بخوا 700 کس هيا 700 کس هيا کو بسر اسایشا وان بنم دبجن کو اوا و آخا شنگاله بپارت نا نخوازن کو شنگال درکون دیسانجی خالا هرا گرینک و ایرو لساعت ده اسپیده يعني بدي بشتي ساعتك قاعد داس بيبكا وسوباي عراقي شلو حتاني عين شبابيك فوجا سوبايك فوجايا ايك وشنغالي بباريزي وبدري بقري وتهزي دي بليفان نامين ديسانجي شلو حتاني بحردان يعني بيش من حتاني كو بدقها حردان اباجي ناحيه سنونه ديسانجي و لوايا حفتي دو فرقه 15 وي بباريزي ابا سوباي عراقي والفرجيغير ببا جبر كوري كافتن او بو يكي ما هي اخر يعني امبيشن كو نقطه او بو حتى يكي ما هي بتفيها همو باراغان يا بيجي وحاجه شعبي بين بالاكن ايروجي و هواك داس بيبكا جي حردان حتاني كمالغها خانه سوري بتفيا كو همو باراغاين
کو آلین یا پیجی و پککی کل سر هبن بین والا کرن دیسانجی او ام بجن کو مقرات کو نهاجی ین حکومت عراقیان کو هزین جدا نوا دست واندا پیتوی والا کن لهمبر وان جی یا پیجی لوی بیاننامه خدا ربباریا خسرا کل شنگال بیاننامه خدا دا خوازش خلقی شنگاله کرد و همبر يعني كو بشتباني وآليكاريين وان كو همبر ويري كفتني بسكن وكو بيشاندانا كي ترتاسري الكومالغا خانا سوري الناحية سنون لسانجي سنتري قضاء شنغالي يعني انجام بدن ونهل كو باراغايا وفالكن يا باشي دا خوازك حكومة العراق كير بتني كو او كو سرباز دوان انكو يعني هيزاوان كو بكا يان كو بسر حشدا شعبي يان بباسر بوليس العراق فدرال لأباجي هات بو رد كرن جالية عراقي با طالبات جالية سروكي حكومة العراق با قلتني بيتفيا كو يعني جي شنغال نجيوانا فالاك لو ما جينا رازيبونا قال لك مازن هاتي انجام او هزين يعني لتشياي شنغالي هن جبر كنا آماده بون باراگهن خو و تشياي شنغالي قبلتا شنغالي تشول بكن بحث هل قرتنا تشك دكن چه در حقي ایمان هر جدسپیکا وری کفتنی یا پیجیو ربابریا خوصار الشنغال دجی وری کفتنی سکنیه بیگمان نل برجواندیا وان ده کوشکین خدانن نال سرچای شنغالی سوپای عراقی بتریا سرچای شنغالی گرتیا ام بجن جالیه روشلاتا جای شنغالی و کتی دسته واندا لسانجی وان بخوا مقرات دوانن هزی ان سربازی سرچای شنغالی وکو تیما کورزان 24 دو ام سرچای شنغالی بون مادی تکا چن هزکا يعني قوتك بمزنج علي سوباي عراقي وقاشت سرچای شنغالی لی هم بردجی کو بجن کو زالگهن یا پجیجی هبون لی ایرو پتویا او زالگه بهنا والا کرن چنا با جبلي سوباي عراقي لسرچای شنغالی بمینه لسانجی للناحيه السنونه ودار دور الناحيه السنونه شلو حطاني باري افا كو بجن كو مقراتين كو زالجهن يا بجل دستوان هاول بيتفي او جبل بالك كيش مجار قابلي ريكفتنه آلي جكيجان خاله نزيك خاله هر نزينك اوا كو باراگاين پککی بنا بالا کرن وان چه عارشه سرویکن اللي خرا هر ناكوك دنافرا حكومة العراق ده دنافرا يبجي أو آسایش ازید خانه دبیجه به هیچ ویکی ام باراگین خوارا نکن. از خودم کو هفکاری من هندک دیمان نشان بدن ها بطريقة زالجين كل ناحية سنون بوليسن فدرالي العراقي الورد جيجرينا جبركو هركو مالجها كا شايشن قال اللي كو مالجها زالجاك هي أو زالجها بلكو برية بجا تدبونها بوليسن فدرال تدينا ناجي سوباي عراقي هدي عمدا كارين خد كا داكو بشنا جيجر بابا ديمان ديار دقا كوشوا فوجايك يا سوباي عراقي ويبشا عين شبابيك ويبشا شلو جيجر بباو وهمو آمدكاري هاتنا كرن داكو او هزنكو او زالجين ها دستي يا بجدا نمينن فالا بكن هدي روش شنغال بلكو جاليه بجيبات خازن كو هندك الوزيا پیدا بكن جبركو برجواندي اندوان سي خالين وان سركي او نامينن اكجي براغان و من فالا كرن يا دويجي او هزن کو بسریا پجیوا پیتیفیا کو همو شرکت خداین اساسی جی بلکو نمانا يعني هزوان شنغال اباجي بيغمان ايمان و تاثير البرجواندين وان بكا ديسانجي ام بجن هزا باراسنا ازد خانه هر روجا اكيد وان الا خدانيه اجبر كوريز جبو فيريكاتنا دنافر حكومه هريما كردستان حكومه عراقي هاتي انجامدان درباري اسايكرنا روشا شنغالي وان الا خدانيه لي الي دندجي حشد شعبي وكما بيوان دي حشد شعبي كثر كردن حشد شعبي برسنوان اما دينكو ناوا شنغالي سن طريقه ز شنغالي لسانجي ناحيه سنين وهر جيكي ليبن كنا بازار ده بتشول بكن يعني دركبن حتى بقدرها 5 كيلومتر وان شاتنيه لاريشه هرمزن ايرو البربري كيفتني او كو يا بجا ناخذ دركبي وهذا يعني هي اصايشه ازيد خاني او جيب سريا بجي باشه بو بيزدشون زيدتر ام لبيها ونهون جي روشه بشوبينن مع شنغالي جي شنغالي حکومت هرما کردستان بشکه باش جداهات نوبریا گشتیا شرداریا پارێزگاها دهوکی بو پروژین خدمت گزاری بکارتینه لسروی مجاری هفکار خو مسعود محمد وردگرم مسعود او پروژین جاری شرداری وتنه درست کردن و انجام دان
کیش پروژه ده کنگی دست بید کن کنگی بداویتن بله ایمان روژا باش بیت نزد پرسیار استای رهبری گشتی باجروانی پارێزگا دهوکێ بکەم دیارە و کۆرۆنای ڤایرۆسی کۆرۆنا ینی باندوراوی سەر هەموو سەکتەرێن ژیانە کردە نەبتنێ هەرما کوردستانە بەڵکو العراق و ڕۆژهەڵاتە ناوین و هەتا جیهانە گشتیژی اجبارفت دەستپێکە هاتنا کۆرۆنای وەرە دیارە و داهاتێوان باجروانیاش بۆ حکومەتی نەهاتە زڤراندن بۆ جارێکا دی هەم وان ڕێڤەبەریە لێ بوریناوی دەمی دیارە و حکومەتی بڕیاردایە و بەشێکی زۆر ji dahatên bajarvanîn parêzgeha Duhokê carekadî vegerîn teve bo xizmetguzariya diya kire kabîna nehê tekez yê ser bicihînana projeyên xizmetguzarî ketin ji ber vê jî ev dihate henê di xizmeteka baş pêşkêş ketin mêhwanekê min dihebîtin ew jî hêja Kak Diyarbexrî rêveberê giştiyê bajarvanîn parêzgeha Duhokê mezetirê avîtin sêdê diyar fermûnverê ji kerema xwe ji kerema xwe behs ev dihate henê bû şad biragirtin û piştî vegerandina vî dihatî hîn di çi proje da xerc kirin سپاس بۆ هەوە پێشەکی ئەو مثل دەمەڕوون کردن و ڕێڤەبەرین و خزمەتگوزاریە سەرەکی پێشکەشی وڵاتیاتیان سوپاسی بە حکومەتە هەرێما کوردستانی بەشێکی داهاتێەوە تەرخان کردبوو بۆ وابخۆ و بچیتات حسابەکە چاریدا پشتی ڕاستەمەندی سەرتەی دەوەرگێتم پشێت مەخۆشوێ دهاتی وەرگریت بۆ پێشکێشکردنا خزمەتگوزاریە بۆ هاوڵاتیە لێلدەمێ هاتنا پەتای کۆرۆنایە چونکە قەیرانەکە دارەی بدی خۆبە هێلا ڕاوشابووری خراپ بوو بڕیار هاتە دانش ئەنجومەنی وەزیران کە هەممی ئەف وەزارەتیت و بەشێکش دەهاتیوە بۆ بێنە ڕاگرتن طبیعە بەشی کارتێکن لە ئاستیوە خزمەتگوزاریە کرد و ئەوێت مە پێشێشترین و کە دیسا بڕیاردایە بیا چێ دڵخۆشیە بوومە هەمیە و ئەو بڕیار ئەنجومەنی وەزیراندایە سەردەخوازە وەزیر جەنابێ وەزیرێ شارەوانی سوپاسی بە و چارەکادی ئەو 15 سادێ بوومە زەفڕیە بەش دەهاتی هەر بەلەدیەکێ دێ چیتات حسابەکێدا و پشتی ڕازەمەندیت پێدوی بێنەوەرگرتن دێ ئەو پارە هێتا تاسیسکردن بۆ پرۆژێت وێ بەلەدیە زێدەباری و ئەو پارچێ نردی کوایت فرۆشیشی 100 سادێ پارێوە پارچا دێ بۆ خزمەتگوزاریت وی باشی ڕیبن گرنگترین پروژه هەواتەڕێکی دەکوین وی پارەی لێ مەزیخن چ پروژەنە چ جورە پروژە داهێنە مەزاختنێ ئەکی تابانە پارە نە پارێکی زەبەلها چونکە پارێوە ئەو دەهاتێوە نە مەبالغێت گەلەکن بەس گرنگیاوێت کیریدا گەلێک خەدەماتێت ڕۆژانە و تێنەپێشیت هاوڵاتیە چارەسەرکردنە هەندێک کێشایە زۆر گرنگن ئەو پارە تێراوە چەندە هەیە ئەم مفایشی لێ وەرگرین و هاوڵاتیشی و مفایشی وەرگریت زۆر باشە سەیدا ئەس سەکادی بکەم دیارە و پەیرەوەکی دی هاتیە داناش بوو جواتên rêveberîn giştiyên parêzgehan çi gorankariyan ciyawaziyeket gel peyrevekî evin de heye çi tiştekînî têde heye ew eve fetreka dirêj bû ku ew encûmenê şarewanî hate tênadin yanî bûyê hindê gelek şwana nemayne gelek şwana ئەمرێ خودی کردە نەمانە چکەماکی زۆر درێژ و زۆرە گرنگ بۆ ئەف بابەتە بێتە چارەسەرکردن نوکە پەیڕاوەکێنی دەرکەتێ گرنگیاوێکی ئازییا بێ پەیڕەویت گەلبەرێکی 75 سادێش وە ئەوێ دەبنە ئەندامێت ئەنجومەنی شارەوانیە ڕێڤەبەرێت فەرمانگەهێت پەیوەندی دارن 25 سادێژی نوێنەرێت و سندیکانەوەکی یەکەتیا ئەندازیارەوەکی یەکەتیا مامۆستا ئەگەر تو بێ ساکێکی ئەوە هەمی ئەو مرۆڤن ئەوێت نخبە ئەوێت گرێدان ویشولی بهیل هینگێ دێ شەفافیەتێک و باشتر چێ بێت ئەس بوارم و دێ پتر سەحکەنە هەندێک و بەرچەوەندیە خەلکی و بەرچەوەندیاوی باشێری پتر بەرچاو بێتە وەرگرتن حکمێ سەربۆڕە بوو بە بابەتە تێگەشتە بۆ بابەتە دێ باشتر بیت سپاس بە سەرچاوە بله دیارە و کابینا نهی حکومت هەرێما کوردستانی پێداگیریت سەر بجێینانا پرۆژێن خزمەتگوزاری کردن و هەتان و کات ئەف مایە دەست بکار بووی سەدام پرۆژێن خزمەتگوزاری ئەس بەحسکەم سەرانسەری هەرێما کوردستانی تایبەتی پارێزگا دۆکێک و دەمەک خەڵک چاوەڕێوان پرۆژات کرد هاتینە بجێینان وەکو کاک دیاری جەماژە پێکردیانی کارکردن گەلێک پرۆژێن دیین خزمەتگوزاریدا تایبەتی پشتیە هاتناوی داهات هەنێ دێ بۆ وڵاتیان هێن ئەنجام دان مسعود محمد جدهوكي
کمیته بلندا روبروبونا کورونای لهرما کردستان دجوید بریاری درباره پروسه خواندن ددن افروکل هولێرێ به سەرپەرشتیە وەزیرێ نافخۆ کمیته بلندا روبروبونا کورونای با ئامادەبوونە وەزیرێن پەیوەندیدار پارێزگار و سەرپەرشتیارên ئیدارەیên سەربەخوا دجivin نرخاندنê ji bo rewşa tenduristiya Herêma Kurdistanê rêkarên xweparêziyê dikin. Komîteya Rûbirûbûna Koronayê dê dicivîna Evrû derbarê proseya xwandinê û dewama zanîngeh û peymangehan biryarê bide. Dezgeha dija terûra Iraqê operasyonekê serbazî li dijî çekdarên Daişê li nêzîkî Mexmûrê pêkanî 6 çekdarên wê rêxistinê kuştin. Li gorî ragihandineke dezgeha dija terûra Iraqê hêzên wan bi alîkariya balafirên hevpeymaniya navdewletî êriş kiriye ser şanên razayên Daişê li nêzîkî Mexmûrê. Dê ragihandinê da balkişandiye serweyekê jî di êrişê da rasterast rûbirûyî 6 çekdarên Daişê hatine karîn 3 ji wan bikujin ewên din jî ji aliyê balafirên hevpeymanan ve hatine kuştin. Tenê endamekê dija terûra Iraqê birîndar bûye. Fermandara giştî Hesadê dibêjît eger piştgiriya Kurdan neyêkirin rêxistiya Daişê bihêztir li navçeyê vedgere. Fermandara giştî Hêzên Sûriya Demokrat Mazlûm Ebdî dê hevdîtinekê da digel medya Swîsrayê axiviye û ragihandiye. Kurdan digel pêkhateyên navçeyê karî bûn rêxistiya Daişê ji aliyê serbazî ve li navçeyê têk bişkênin. Lê cîhanê pişta xwe da Kurdan. Ev yek dê bibe sedemek û rêxistiya Daişê bihêztir li navçeyê vegere. Ebdî dibêjît navçeyên Bakurê Rojhilatê Sûriyê tûşî êrişan ji aliyê gropên çekdarên ser bi Tirkiyê vetin.